Ikaze nanone kuri M247 TV. Turagushimiye kandi nanone tukubwira ko uri uw'ingenzi wowe wakoze subscribe kuri M247 TV. Turagushimiye by'umwihariko wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu, ariko nanone tunakubwira ngo wowe utarakora subscribe, umwanya mwiza wo gukora subscribe n'uyu nguyu. Amakuru yacu agisohoka ukajya uhita uyabona ako kanya. Nta kindi kiba kitugenza nk'uko mumaze kubimenyera uretse kukugezaho amakuru agezweho. Aka kanya nanone amakuru tugarutse kukugezaho ni amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu ibibazo bikomeje kuba byinshi, ariko nanone akomeje kwibaza ikirakurikira nyuma y'uko perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi akomeje kwikiza bamwe mu bajenerali bakomeye ndetse bari basanzwe banafite imyanya ikomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko perezida Felix Tshisekedi atangiye kugaragaza urwikekwe cyangwa se no kutizera abasirikare b'abakuru, cyane cyane abari bashinzwe umutekano we, kuri ubu ngubu bamwe mu basirikare bari bakomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bamwe batangiye kugerekwaho ibyaha, abandi batangira gufungwa, mu gihe kandi nanone abandi baburiwe irengero. Kuri ubu ngubu uwahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu akabiri General Christian Chiwewe, kuri ubu ngubu yatangiye kugerekwaho ibyaha bikomeye, harimo n'ibyaha byo kunyerezwa agera kuri miliyari 1,600,000 by'amadolari ya Amerika, mu gihe ngo yari ku buyobozi bw'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. General Christian Chiwewe aherutse kwirukanwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse kuri ubu ngubu yashinzwe ikindi cyaha gikomeye cyo kunyereza agera kuri miliyoni 1,601,000 z'amadolari ya Amerika, mu gihe kandi akurikiranyweho ibindi byaha bitandukanye, harimo n'icyaha cyo kugirira nabi perezida Felix Tshisekedi. Uyu musirikare wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, akaba kandi n'umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi, aho yanabaye umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru b'igihugu. Kuri ubu ngubu yatawe muri yombi, aho yatawe muri yombi muri Nyakanga umwaka w'2025. Nanone kandi byamenyekanye ko ngo yashakaga kwica Felix Tshisekedi, mu gihe nanone ibi ngibi byakunze gutangazwa nyuma y'uko uyu muperezida w'iki gihugu atangiye kugaragaza kutizera bamwe mu basirikare bamucungira umutekano, harimo n'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, uyu nguyu akaba ari General Christian Chiwewe. Ibi ngibi byaje guhishurwa ngo kuko mbere y'uko General Christian Chiwewe afungwa tariki ya 23 Kamena 2025, umusaza w'imyaka 86 witwa Mbuyi Katambayi Cyprien yamureze mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza ndetse no muri Minisiteri y'Ingabo ndetse no mu biro by'umukuru w'igihugu hose, akaba ariho uyu musaza yaje kumurega mbere y'uko ibi ngibi bitangira gutangazwa cyangwa se mbere y'uko bitangira gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu musaza usinja Christian Chiwewe kunyereza amadolari agera kuri miliyoni 1,610 by'amadolari ya Amerika yari yaragenewe ibikorwa by'ingabo, ndetse yari yaratanze iki kirego bwa mbere mu Gushyingo mu mwaka wa 2023, ariko nanone ntabwo cyakurikiranywe bitewe n'uko uyu mujenerali yari afite imyanya ikomeye cyangwa se yari afite inshingano zikomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu musaza witwa Mbuyi yasobanuye ko yatangiye gukurikirana iyi dosiye ubwo yageraga mu gace ka Masayi, ndetse akaza kuhabona uruzitiro rurerure rwubatsemo urusengero rufite abayoboke benshi. Uyu musaza yaje kugira ati, naratitiye nsubira mu rugo, ntangira kwibaza ibibazo ntazabonera ibisubizo, ntangira kwibaza nti nyuma y'iminsi 3 cyangwa se nyuma y'iminsi 5 uko bizaba bimeze. Nuko nabwiwe ko aha hantu ari aha General Christian Chiwewe. Uyu musaza yagaragaje ko ibi ngibi bibaje kuba abantu nka General Christian Chiwewe bahabwa inshingano ndetse bakaba ari abakene, ariko nyuma y'igihe ibi ngibi bamaze kubikorerwa kandi bavuye mu bukene, nyuma y'igihe gito bakaba abaherwe batunze za miliyari, mu gihe kandi ubukungu bw'igihugu bukomeza guhungabana ndetse igihugu kigakomeza kujya mu bukene ndetse bugakomeza no kwishora mu madeni kidashobora kwishyura, ndetse igihugu kikagera naho kidashobora kwishyura abakozi bagikorera. Uyu musaza yagize ati, yahawe inshingano nta giceri na kimwe afite ndetse ari umukene, yahindutse umutunzi wa za miliyari mu gihe gito.
kandi ibi ngibi yakoze mu gihe igihugu kandi gigomeza kugira umuyonga cyangwa se mu gihe igihugu gigomeza guhinduka umuyonga kidashobora no kwishyura abakozi ba leta ku gihe. Mbuyi yatangaje ko nubwo ashaje kandi akaba arwaye yiteguye kugaragaza ukuri kose ku cyaha General Christian Chiwewe yakoze kugira ngo ahanwe by'intangarugero. Ibi ngibi nubwo bije nanone kandi bije abyongera nk'ibinyoro mu bibimbe kubera ko n'ubundi uyu mujenerali yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha bikomeye harimo n'ibyaha byo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu ndetse kandi hakazamo n'ibyaha byo gushaka guhirika ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi. Nyamara aba bombi bahoze ari agati gakubiranyije igihe kandi uyu nguyu yahoze ari nawe ukuriye umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi. Umwuka mubi hagati y'aba bombi watangiye kuzamuka nyuma y'uko Joseph Kabila agarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikavugwa ko yatangiye kuganira bwihishwa n'aba basirikare, dore ko n'ubundi abenshi muri aba bajenerali bakorana na Perezida Felix Tshisekedi baje gukorana imyaka myinshi ubwo Joseph Kabila yari ari ku butegetsi, dore ko yayoboye iki gihugu imyaka igera kuri 19 kuko yatangiye mu mwaka wa 2001 akageza mu mwaka wa 2019. Ibi ngibi byaje kuba ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi atangiye gukeka ko aba bajenerali bashobora kuba bamugambanira ndetse bakaba bashobora kuba bazamuhirika ku butegetsi, niko gutangira gushaka kubikiza ndetse bamwe bagatangira kugerekwaho ibyaha mu gihe abandi nanone batawe muri yombi n'urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruzwi nka DEMIAP. Ntabwo ari General Christian Chiwewe gusa waje gukurikiranwaho ibyaha bikomeye kuko n'uwari ukuriye ubutasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe uyu nguyu yaje gutabwa muri yombi, ndetse uyu nguyu akaba ari General Ndayiwe Christian nawe yaje gutabwa muri yombi, ndetse amakuru aherutse gusohoka nuko yavuze ko uyu mujenerali aho yari afungiwe yaje kugerageza kwiyahura bitewe nuko yaje kugirwa umunyabyaha, nyamara yarakoreye igihugu nta ngingimira ndetse nta n'ubugambanyi agikorana, cyangwa se ibi ngibi bikaba byaraje kuba nyuma y'uko ibi byose Perezida Felix Tshisekedi atangiye gukeka ko aba basirikare bashobora kuba nanone kandi bamurwanya. Nyuma y'uko Joseph Kabila agarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi ubwoba bwatangiye kuba bwose, ndetse bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC batangira kubuzwa gusohoka igihugu mu gihe abandi batangiye gutabwa muri yombi. Ibi ngibi byaje kuba ikibazo gikomeye kandi nanone nyuma y'uko abasirikare barimo General Christian Chiwewe atawe muri yombi, kuri ubu ngubu kandi bakaba baraje kwamburwa ububasha bwose bw'abasirikare, kuri ubu ngubu bakaba baragizwe abasivili mu gihe kandi bagitegerejwe kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo baburane ku byaha bakurikiranyweho. Bakomeje kwibaza igihe bazakurikiranwa, ndetse benshi bakomeza kuvuga ko bamwe bashobora kuzaburirwa irengero mu gihe abandi bavuga ko bashobora kuzicwa bwihishwa, nyamara nanone igihe nanone bamwe bagomeza gushyira igitutu kuri Perezida Felix Tshisekedi. Perezida Felix Tshisekedi yatangiye gutakariza icyizere aba basirikare nyuma y'uko atangiye gukeka ko aba basirikare bashobora kuba bakorana n'umutwe wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi, ariko nanone biza kuba bibi kurushaho nyuma y'uko Joseph Kabila agarutse muri iki gihugu. Felix Tshisekedi agakeka ko abangaba n'ubundi ko basanzwe bakorana mu gihe yari perezida bashobora kuba baragiye ku ruhande rwe, ndetse kuri ubu ngubu akaba yarafashe abarwanyi ba FDLR, kuri ubu ngubu akaba ari bo bivugwa ko bakuriye umutekano we, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari nabo bavuga rikijyana mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu abajenerali batatu bakomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bibazo bikomeye, ndetse benshi barirukanwe kuri ubu ngubu aho hagitegerejwe ikizakurikira nyuma y'uko n'ubundi bigitegerejwe ko bazagezwa imbere y'urukiko, ariko amaso akaba yaraheze mu kirere. Ibi byaje byiyongera none bikaba bibi kurushaho nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rukatiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu, ndetse ibi ngibi nanone byaje byongera ibindi bibazo mu bindi nyuma y'uko nanone n'ibindi bibazo byari bihari by'aba basirikare bitari byakemutse, ndetse nanone General Christian Chiwewe wari usanzwe akomeye ndetse anafite ijambo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuga ko hari n'abandi basirikare bakoranaga bashobora kuba baragiye ku ruhande rwe. Igihano cy'urupfu cyakatiwe Joseph Kabila ntago cyumvikanyweho na benshi, ndetse cyateje impagarara mu basirikare ndetse no mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu na n'ubu ngubu Joseph Kabila atarongera kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi n'abayobozi bakomeye bagiriye inama Perezida Felix Tshisekedi
yo kudagumishaho iki gihano kubera ko bishobora guteza umwuka mubi ndetse bikaba bishobora no kumuviramo guhirikwa ku butegetsi cyangwa se gukorerwa kudeta.